niwe munini wa rais thai Profesa Kithure Kindiki bakiaria kana Gachagua kiari na tete nambere na kwithirwa akiuga uti maendeleo ajombete kwithirwa yakionekana gicigo mbunge kia Tharaka kiria Profesa Kithure Kindiki aumite na ande antu batira batere kwithirwa abakimuthikira mantu jeje jonde ni jerombere kwithirwa yakigaruka ntuku ya igoro na ara nande muruiri giti kiu wa kiama kia UDA no yarombere kwithirwa hakiyukia gushinda na gushinda namba kwithirwa hagita nambere kwa mubunge wa Rutere Room ntuku na na bwatongeria mwanya kuma gicigo mbunge kia Tharaka ibati umeririe na gwita nambere kwithirwa bakifetera Profesa Kithure Kindiki na rana ndi boriti rais William Ruto kwithirwa akiambirie mirandi yonde ira yumbite kwithirwa igikuwa Rutere Room mono kubathithiria barabara na kinya kwithirwa agikira antu ba Tharaka roje nikenda omba kwithirwa kibaberia deputy president aibo kanera kakuwa ni aibo enene kwithirwa akigwetanirwo na kwirwa utimirandi akuona uritawe nwe urungamirite mantu jegie mirandi Rutere Room atongeri baba bakwaragia higitara bakurugwaragia kanisa Angelo ira ikumenyekana ya RTU Rutere rwa Soweto kana wandine ya Marimanti no mwandiki wetu Anteto Ndagara Waiguna ari nacio tariria ikere ntugo cia koroka ciaca inkire chombete kwethorgia konjerwa gicigo munge kia mbere North County ya Embu arakere ciaca ino miari ya kuthomia munini wa rais Profesa Kithure Kindiki yagakanire kuma kiria atongoria baregani na thirikari batongoretwo ni uria wari munini wa rais Rigathi Gachagua akigekana akiuga gicigo munge kia Tharaka kuria munini wa rais ombite kwethorwa akiuma gutire na maendeleo makogana ara muno gu thirikari ni ombire kwethorwa kiwato cindikire gicigo munge giki sisi kama watu wa Tharaka wote tuko na furaha kwa sababu serikali ilishinda kule mbele ikiongozwa na naibu wa rais mtoto wetu Kithure Kindiki na itomwendete sana tamwana wetu okopo inashima na president inashima na tongoleno tumurugu na kuga ukile atongol baba ni tukaje ngeshima lakini kwa tongoria ciaca kuma ntere cia Tharaka nabo bakionekana kurugama na munini wa rais Profesa Kithure Kindiki bakenda nenkerwa gitio aga tongoria baba bakenda rais William Ruto gutigira Kindiki na kuthambua girire onthe na njira kuthirikiria mirandi ire kwamite ntere ino mono bakiorotithirie kuthirikirwo kwa barabara mona gwikirwo gwa stima na roje akiuga Profesa Kithure Kindiki nethiritwo ari mustarini wa mbere kiuthi na mbere na koguo mantu megie maendeleo matibatiri gukiriru mabatiri kwethorwo makithunjwa na urito akiuria thirikari kuruthana karugi gutigira mirandi ira ino rito ni kuruthika kaindo gicigo munge giki kia Tharaka gitatigirwo nyuma kiuthi na mbere mirandi mbele kutoka na shinjire lakini atuma na hii utuma na hiyo thirikari ushindi utuma na hiyo tukora mwana wetu amanzo mbele indika mabeto tibi za direto kurano amepi na hapa kuno kujato barabara ya kuja na kusema mtiro barabara ili president na kuamini tena mte na mtendele amona ite na mnekele barabara tena kula miti tuli ekale ya kulenga kwa konsepti yake ni kutoenda dino kampenya ito kuga totienda kaire Kithure Kindiki awata egirina tronira wata mbele okarumo na mantu matari ogo matiri ororo toriuga mwana wetu na gambwegi hii barabara kutoka Chekariga Marimanti gatoka mpaka Bukete mpaka Gatindini nekero rami kenda totakiona gento geke ngeka kuruma mwana wetu na hiyo tumekubaliana zote kama watu wa Tharaka inyaka la miaka kumaga janchoni kodimi omponi ikawatidanwe eno ya kuma mbukola kegonko ko ya Marimanti ne watidanwe no ntitio twedirikane ni mwana kana bwebi na bwebi ya mwana mnalani kwenda program Profesa Kithure Kindiki igiriru ndo bakuna to gambia anto bangi girani anto bango Tharaka kabo tienu ambio apio de biaringere president kura ponde barongire morogoro ya unde baringire president kura na batagete Kithure Kindiki so tukari na Kithure Kindiki ko bamenye proko tomo kwa como zambia igiriru ndiaka agetabwera gatagwa aya to gambia Tharaka gambia to be gamba ngombe gambia to bachuka kenda tukarani
Maribwe. Miario no yare tukagitaga kurugora kanisa yembiara ti unteresa weto Marimanti amona ntongori ruteta miario no namona ora wari mubunge wa Tani agagichigo munge kya Tharaka na munini wa Ngavana kaunti ya Tharaka Nithi Francis Nyamoka Wiema motegi kabisa ni economic advisor wa Ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi no rakurira giteke mubunge mwaka wa 2027 amona mujumbe mwekuru wa kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngoge Mwindo kuma kanisani ya Ratiyo Marimanti gichigo munge kya Tharaka nkiripotera Meru TV ritoka mbitandagara waiguna. Tukitigana na ripoti ya Ndagara Waiguna ni ati nabyo kumani na ithurano binini biu birombete kwithirwa bikithithwa ntukuje igoro ntere mwanya mwanya ndene ya nthiguru ya Kenya na binu biombete kwithirwa bikionania bicha ingi injero irantu berigirite kwithirwa bakiona kiri ithurano inene bila twetite bya mwaka 2027 UDA nirombere kwithirwa ikiyukia ushindani bo nene kiri ithurano bibi na aranande nabo akari baciumiritie akari baigembe bombete kwithirwa bagichumiria na kuwa kujukua kwa gite ni ro kumenyekana ya Leonard Muthende no ro rombete kwithirwa akigwatwa mbaru muno ni munini wa rais no professor Kithure Kindiki ni bonaneti ati Kithure Kindiki nande no nchamba ya Mount Kenya na no ukethirwa ari na uge bo nene muno ndene ya ruterero rwa Mount Kenya igita kinyara ithurano binene bya 2027 akaribaba nabo bakiari nande ni betete na mbere na kuromba Gen Z bombe kwithirwa bagichumirie na wingi na kwithirwa bakiringa akura ciao ende tikwithirwa bakireta mateta yao mitandaone untubura bakuwa butumba gutetheria muno ende bagachumiri bakaringa kura ciao bakomba kwithirwa bakireta mogaruruku antu akaribaba nkurukini betete na mbere na kwithirwa bakimeneria mantu jara kana makarika yaronekanire ntuku yegoro ndira ithurano biretete na mbere nara kuri na gikundi kimwe kirachumiritie kwithirwa gikuthukangia into na kureta ndwa igitarira ithurano bibiretete na mbere bakiwa ntubu butibu bagirite buru na butubatere gucokerwa ringi kiri ithurano biratweterete no mwandiki wetu antuto kuma ruterero mukiri wa Nkunja ari nacio tariria na nyuma ya kithurano kinini kuthithika ntere mwanya mwanya na nkindano cionekana atateka thirikari na ruterero riani na thirikari baria wati mbaru na ende muno twerekerete nterese Mount Kenya na ara nterese ya mbere North ara kurari na munini wa rais no professor Kithure Kindiki hawete mbaru no Leonard wa Muthende na Leonard omba kwithira kiwato ushindi ende hakari ni baditete maoni yonkula ni mwanya mwanya bakiwa monkadhai nterese Mount Kenya nionanitie nchamba ya Mount Kenya area Mount Kenya antu bakumba kuona na arantu bari baiki thirikari tofauti na miaririere bamwe bara batekwelora thirikari kuruta ngui ura barerigirite resort na bo tucokeria antu ba mbere North nkatho no ntuba kwiyeka kana kuibora thirikari yetu itongeretwe ni William Ruto na Professor Kindiki batu tore antu ba Mount Kenya East itukuba tuwiretwe no nto tukuona obwo twina deputy president ambao umba kwethionto na buketheka Mount Kenya East na Mount Kenya nge saito ruwa Kithure Kindiki no ore uru no to kuwa omba to watanyara ke ndene sabare ya kwa rais yoro irari siasa kati ya Gachagua na Ruto ngori ora kuluge na tumebetekerie ntukweto meru ari enosito kweto meru kaitene kau kiria karibani bawete nthukimbithe ni barone batiosumiria ende ni kwaracia kimitandaone bakiboria kabethire bakiuke kura kenda ibathetera iba Gen Z kiuma bwa nkoro ni kwithirwa tutikuona rangi o itenerera kura lakini itenerera remindia na untimi akitheka kabethera bakiurairwa mbandos kenda bariact ura bariact tukuona rieto mbanzi Gen Z ni wana siasa so iba ture barome na musimamo Gen Z ura bare ayo yatuona ngwataniro emindia itumione ground oye ikura na buringa aziende twa ya kuthukia ontura kuthukia mali kuithia ngari tio suluhisho zibwende toyo kibande na wewe takinyore ambese mtu ore mbesa lakini ringa kura re bati kuringwa ukachenjia mathwani yaku no ntwa mbesa no mbesa ni bangi na ya toro na tukairia lakini twere kura na twere mbesa na toringa kura re batere na muthien ni bawete ona yo kinya mwaka yo 2027 ni bakuromba thiri yomba kwithire kionekana ende tewe nyange ya bora onekanire ntuku yeoro tukwa ito Mungu atethi buru ga kwendelea 2027 iko kwena amani 2027 ito kuromba kwithwa kwena thiri na ingwetekeria biratumete kwithwa kwena pressure ura
nura kura ira concentrate antu amwe 2027 kura ire thiro ikiringa mbali mbali so muntu arithira shughulikiete itekiawe so Kenya turenda Kenya ya amani ni kwenda kitu tubati kwa thome kwa kwa violence no tumiribo ambese ora tumekete na violence for nothing to ure bios ina na nyo kana bia bikuoneka ugakola ile kinyaro mbigura batari athina lakini thina barabara eta atia barabara support etebo ngegura jamani 2027 tore amwe na tubwe Kenya. Ukiripotera Miro TV umembe beta mukiri onkonja we mubunge wa gicigo mbunge gya Tigania East no mheshimiwa Mpuru wa Buri ne thiritwa akithukira bunene ura wari munini wa rais nwe Rigathi Gachagua na Mpuru akiaria netete na mbere na kwithirwa akiuga Gachagua na ntubawe bara agwitania nabo utema ntuja mega mbere na Georgia kwithirwa yagitethia akenya Mpuru nkuruki netete na mbere na kwithirwa akiuga ati Gachagua ona kinya ntubangi bonde bara ba upinga thirikari utema ntuja mega bare na Georgia raja kwithirwa bakirete a Kenya na bakola bakithira bakininkira thirikari Kenya ikomba kwithirwa kiwa irinyene no mwandiki wetu Anteto Handa Msimuturia ari nacio tariria Mbunge ya Tigania East Mpuru wa Buri nune patilinda wa kiama kene opeu na itumirite bono na komba kwithia kimenero uterwa na thirikari akiwa kene ikundi kitena mwerekera na kitukumena arapa kwenda nthe Kenya umba kwithire gita. Hii serikali ya William Ruto ni serikali ya kuunganisha kila mtu. Hii serikali ya William Ruto ni serikali tamu na serikali ya ukweli. Wale walikuwa wanapiga ndebe hapa midomo kutukana watu. Njuzi walipitia hapa wakaya Nkobo wakapiga watu. Wakaya hapa kwa Novimenti wakapiga watu. Wakaya Mekindori wakanitukana tukapigana 2 hours. Bonde general. The Momaro Rowan my friend. Tulipigana masaa mawili. Wakaenda game the same. Lakini kidogo Kindiki alipokuja wakina William Ruto walipitia hapa barabara bypass wakawacha. Affordable houses wakawacha. Hostels wakawacha. Wakaya Mekindori barabara ya Kunata Thin Road inawaka lami. Affordable houses inajengwa. Hostels inajengwa. Wote wanto loi. Soko ya Mekindori 320 billion inajengwa. Halo mbele bua nganham. Kwendo ageu. Otege ntu yakeu. Otege ntu kile akiri yeu. Iokera ikasongo. Okera i one time. Ate ali mandoa barabara. Ate ali mandoa hospitali. Ate ali mandoa koromoni. Ate ali mandoa stima. Ate ali ana meto bakande kwatea. Ana meto bakariatea. CHP ataro ali mandoa CHP. Imagatema. Murengo Gachagua kwa mandoa CHP. Ya kabobotiani Mpuru wa Buri nombeche kwithira kithukira bunene wari waziri wa urimi Mithika Linturi akiwa kaitene gake waziri utu ndombera kwithira gitethia kariba kaunti ya Meru na Kinya yonthe bayirawo bakararuto ruto abangwe ya tulacha ministers bachoka ke ministerial ba mekinyanga ba myoria banda mga fertilizer ina maya Meru ina maya Ntiri bachoka barathukia nthe yonthe bado muthukia watweka owe otekio kuomba owe kina mana kando wengine wachukue uongozi no ntombi kinyoko ruakiokia mwana utua Barika 2032 mheshimiwa wetu Profesa Kithure Kindiki no ateo tumejokia no ai rais so ni andiriria au mbugengo chokeria nkatho antu betu no ntubagwitikiria bacho tukareni thirikari-ini na for example ndona ni ruo tuku utuku that bacho renjoni yeji tutugakara ndene thirika na example ingi kana kiuria kira kiroragua no munene kana no mutongeri wa Mount Kenya no tukiuria kiroragua muno turagwite kiuria kiu kigachokua na ari Embu igoro na kiuria kiu kiragirekirio chokua na kila muntu naramenyere ati mutongeria wetu wa Mount Kenya utonge ni Profesa Kithure Kindiki thia Mpuru wa Buri amwe na abunge bangi bombete kwithira bechite bagetana mbere kumba kwithira kari Profesa Kithure Kindiki amwe na Rais William Ruto kenda gutira Kithure Kindiki akomba kwithira kiwe gitikio rais mwaka 2032 na bahati zenjesi wa Kithure Kindiki tutetekeria anabetu ba Meru barumwa ni muntu nonto wagogiao
kiawe ndo bwera kethora kindi kemo Tharaka na Mutharaka na mutiana mwimendi igento ke twathawe ndisio omwe ra muwa akora muwa muno otu atoloi lakini wale mtu akumanyere akata mtu ayembera amoni ate mmero te mtu mana na wao tele mwako ndi 6 test baba na uongozi pande goro mweko miaka 15 kwa twalia batwe eya kibaki kumunitini nje tu teguyanwe mwaka tu ayo kedrikari miaka 10 twalia batwe twalia achoka eya mtoto Uhuru Kenyatta miaka 10 tomo sapoti miaka 10 twalia twalia nore ninjaga muno kasali ya njoki eya mtoto Gachagua miaka gana atwa enore ninjaga ngoro makiria ino ingi shombe. Sisi tunasema kwamba hatuna vita na Wakikuyu. Wakikuyu ni mandugu zetu, ni mandada zetu na ni masemeji. Lakini tunasema kwamba kwa sababu mmero amesikilia, tunajua ya kwamba William Samoei Ruto akipata hiyo kiti mwaka 2027 2032 atakakuwa rais wa nchi yetu ya Kenya ni Mmeru Profesa Kithure. Kiripoti Meru TV kumatia ni Betanda Msimuturia wa Dhirinja. Na tugitigana na ripoti una ati nakio gikundi kia njuri ya Ntuba Bethi ntukwena arua nigicumiretie gitongeretwe ni munene wao Njora Mwiti na gwitana mbere kwithira bakiromba Ntuba Bethi bangi kuma ntere mwanya aja kaunti ya Meru kwithira bagicumirie na kugwatanira nabo ni kenda bethirwa bakithiria ndwa ya murimo jo mukingo mimba cia mapema na kinya mathina jangi jara Ntuba Bethi bethirwa bagikurukira ajuthi baba ni betite na mbere kwithira bakiromba kinya tongeria ba Meru kwithira bakibe watambaru na batetheria kiri kampeni ira bombete kwithira bakiambiriria nikenda bomba kuthire mathina jaja Ntuba Bethi bomba bethairwa bagikurukira ntuko cionthe gikundi giki nkuruki nigitete na mbere na kwithira gigitariria ubatu bwana baba kwithira bakigwatwa mbaru kuthithirwa kana kuthomithwa mantu jara bagukurukira o amwe na kinya kujukirwa matagari jara jagatetheria nikenda ana baba bomba kwithira bari na miturire imega kiri maisha yao jau kanyumene no mwandiki wetu wa Nteto kuma Ruteru Mutugi wa Kiambi ari na Nteto tarigi Njuri Irotura Kundi kia mbeu mbithi gikumenyekana Jayang Njuri Association nigishiumirite gutariria mantu kathomba jara bakugane jarumirite na kuthangikia mbeu mbithi muno murimo jwa mukingo na kinya mau ja kurio amu Meru county etu ni ugaraye kuthuka na ikio onto Young Njuri Association tukwenda utonyera na thirikari iungane na batwe tucokerwe mutaro no ntuthayo kethira kwitwana totware sukuru ikuripotwa kana gakare ikakuria na kana gari kangi kiwendo na mwana omuthaga na guria mwana ongi omuthaga kiwendo buke kacheto ekemero eune abomination na ikintu tutetikiria buru na moloto yetu ni kureta ayuthi amwe twaranirie tona mantu yara yotu yara adura munene yawe kuremo gwita skuru okulukira ana gwithira bena bakiwata maube banini abapo kona kipse gibethwa na betu baba ingi ibarombete gwithira babate mau okulukira gwitha iba participate kiri mantu akiwendo bena miaka eminini boya ile kona Meru county turero ana between miaka 13 mwaka 25 nibo bare na murimo ya mukingo na wingi na ibyo tumithai Meru tutongoretie ere turenda kwariria sex life kenda tomba kwithira tukiumba kwa masija na tukiririkana nakia ati uma mantu yaya rio na imantu yara tubati kwa venda njira nyingi muno kuringana na gikundi giki thirikari gukurukira rwangi rwa kithomo ni babwirite gucokia maritani jegina na mirimo iji mikarire na kinya mitugo yagirite kirimbe umbithi itukuromba thirikari thaira batu ya undire twari primary itona thirikari nethere na program yontu cia murimo yo mukingo arana bartana wa mantu wa murimo mukingo ndita university bando itwabithakia unit cieta wa cia HIV and AIDS da imantu ya thirikari na ntubuibo bisaba bishete ruare twithira twina kasoroka irua twina ko itukuromba thirikari ipatine na ikundi ya bibi etu bira birende guturara wita frontinera ya andwa tutete kwarire mantu ya waya ile itukuromba kanisa chiethere chike ka seminar
chiethire chikiarakia naana na chikirita na achiari mantu akwaria naana nikenda tumba kurieria gintu kiki tite kuyukia ruyu rwa Meru. Untu riu butumite babangania kiatho gia kwaranira na mbeu mbithi tariki 7 mweri na twitite ntere ciatigania nikenda kugeria gucokia ruji mukaro bakiritambitwo kiri atongeria ba Meru kugwatana nabo kiri kurwa mbara iji ituiketu na utumemene ituiketu bugita mativi na bukiua ibukwaria kana kale eyoni nende itobwetirite bo bubariria bwibona. Number 2 re irio egitarira bubatere kwithira bukiya buga interact na bara nonto tutikwenda na beto bare bomba kwithira bagikumwa gentano ne ciana bare ira ciaurire buri expecting young brothers beto kana na bara bangire bakwenda kurubeya kure kurubakaria tekethira baba kumya ntano ne eyoni onende mapema bombe kwithira bukiaranirie nabo tukethira tukairakia mantu ya murimo yuyu wa mukingo ra yonelete na baba ithi tukarire mantu FGM tukarire mantu ya early pregnancies na tukariria mantu ya cancer nonto ana baba ithi kinyabo be prone to cancer. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Beta Mutugi wa Kiambi. Na tugitigana na ripoti iu ni ati nawe gavana wa Meru Mutumanto Ethinkia o amwe na senator wa Meru Kathuri Murungi nabo ni bonenie ngwataniro inene na ria ntukwena aru abombite kwithirwa bakija mona kinya kuthithia mucemanio na raba gwitite guntu mwanya mwanya na bethirwa bakithithia micemanio ya gisiasa na kinya ya kimaendeleo bare amwe na bakumbite kwithirwa bakiriunga rutere rwa Imenti East Sub County na nyumene bomba kwithirwa bagita rutere ne Rombeu. Mwandiki wetu Anteto MC Mutonga na Kare Antonio na turetera ripoti iji. Ari amwe na Kathuri Murungi no benderete kuonania ngwataniro yao aria bombite kwithirwo bakithirukira wananchi na nkuruki gwita bakiraithaga maendeleo ona kungi bakithithagia witi na mbere antu ne bagwiritwe muno ndasa warune chwa kuma mutume huku magetene chwa onye ibu wa chwa amwe na buu wananchi ni bombete kwithirwo bakiromba bombe kwithirwo bagikirwa moramu kindaracha eu nikenda bakomba gwithirwo bagita bwega sayomba wako ega tiwe tena maram ibarabara ndari egro maram ko kuwegekerwa ura we ara ari wegekerwa ko gwendare ko yekerwa wowe ewegekerwa twegerere ko ibana bakwandara cha uyekerwa telami mutuma de darena lami yegro maram ibana bakwa yegro maram ibana bakwa yegerwa nekerwe ejere acha rotere kirwa maram yegro maram ikilomita ingana emwa nusu sawa kuibwa ibyo tokoyereta narwa tutekoyeto bwango no cheka mankura nonto yoyo nankaneria kuona muthenya kawote kumenyoka ona muthenya ukugarawa niate ukarawa ukagarote ukagarote dire digo Kalbat barabara maram na Kalbat kaba kambrinji yake tena Kalbat mzee sawa gavana akiaria nombite kwithirwo agitetera MCA wa rutere ruu jawe Kinyua Muna na kiugaga itu tekaregete kuthithia maendeleo ni uria ari rutere rutiagirite fanya kibona maendeleo mheshimiwa kuma ndeko yokiotongeria bokia kuthwania karakirite ate kwenda antu baba webona maendeleo ne yito ofisi ne kwa maita yairi ya thatu na ria rejere na kuruba
akumiria eja na kuru na wewe ngwa na rejite jairi jathatu ndauga guti ungi ambite kathuri twina memwaka no Nera kathuri uwe kathuri ore ko wote weta seneta na ko weta iwe kathuri weta imotane eta na motane mweta imotane na jau nijo ndaikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga nkiripotera Meru TV. Nĩ wega sana mutekeri wa Meru TV no tubagwita na mbere gutugwata mbaru nteto uyu komba kwithirwa igitwa kanya kanini gakujukia kambreki kanini tukunde gikombe kia rui tukethera tugitokera kagita katekura joka umaruka mitambone. Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza uelendi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa uelendi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo kwa kupiga simu 0721 152 709 ama ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. Kuma kongone ka Meru ni kuonekene inya nguhataniro na kuthegea Jumamosi eji Meru TV ikoreterete mubango jomwe koromome gukungwera nkatha chieto ontwere na ikundi bya bata biria bikureta mugongo amwe okerigie kundi kuri nkorokia gwika muthitho na gwakanera andu aja ne ubioneki biakagwa ana bakathoma na kwirebera uturo bwa ruju gwatanira natwe tukwithurire ngono cia gwikanira inya guciurana tukimenya wega bwa ikundi kiri mugongo ugakurukirwa ni mubango jomwe koromome Jumamosi chionde kwambiriria thaa 2:30 cia ugoro aje kwa Meru TV ureteri ni Kairuthi wa Kinyua ekoro bagakuria bari amwe mugongo jogochioka.
sana mutegeri wa Meru TV tukitha tugichokera kairi nikenda tugeta na mbere kukumenyithia jara tukuthuranirite ugorobo na Arua na tugita na mbere na tukitha tugichoka ringi mwaka ruterene rwa Igembe nara nabo arimi na kinya abiashara ba mirani bombite kutha bagichumiria na kuromba munini wa rais Professor Kithure Kindiki kwithirwa agitonyera na kubatetheria akimera kiao bakiwa ni bethirite bagikurukira mathina ja maingi muno irio gwacia thoko ya kimera ki na kinya kugwa kwa maguri bakieresera arimi baba ni betite na mbere na kwithirwa bakiromba Kindiki kwithirwa kinya kibathiririe makatel jara yethero yari gatigati ga kimera ki bakiwa biashara ni bethiritwe bagita sare nene gukurukira kimera ki nguruki ni betite na mbere na kwithirwa bakiwa kinya nyuma ya Meru kwithirwa iri na mawaziri baba ingi utethio bomba kwithirwa bakiona na kinya thai kuri na waziri Mutaika we ura noe waziri wa urimi utethio bombite kwithirwa bakiona kumania na kimera giki no mwandiki wetu antete kumurutira ari nacio tariria Tombeta kwethera twina CS bele bakulukite tawe pita munya na mithika lentore lakini antu bau baete katels ba kimera kieto cash crops kieto no nto bathokerie mira kabisa. Rais ulituambia utafukuza makatel na tunangoja. Sasa ni mwaka wa 3. Isiwe tena tunangoja watoto waende shule, hatuna madawa nyumbani, hakuna kitu yote ambayo tuko nayo. Hata saizi mahali zingine zimeanza kufungwa manyumba town. Tunakuambia utukumbuke kwa sababu hata sisi tulikukumbuka. William Samoei Ruto, tunakuomba tukiwa tunanyenyekea. Ulitupea waziri anaitwa Mutai Kagwe. Lakini tunaona hatusaidiki kwa sababu huyo mtu hajawahi shughulikia miraa. Na sisi watu kulima wa miraa wa eneo hili tuko na shinda sana. Kindiki bia twakurikanira tubwithire miraa wenda kana waria. Tutigwelenga no utisore. Embe tukuthina. Embe tukuthina. Ana batweta cukuru. Utukunda kachai. Twirara mpara baba kurara mpara batio taleka. Meuto keo kuonjorera size 40 nera 35. Shinda kadhaa. Maana miraa imekosa soko. Miraa mingi ile inaharibika kwa masamba. Tunapoteza pesa mingi. Watoto wengi waendi shule. Kama sasa hivi watoto wanaenda kuripoti university. Watoto wengi watakota kwenda chuo kikuu kwa sababu miraa yetu haina pesa. Na tugitigana na ripoti na tuketha tugichokera ruterene rungi mutegeri wa Meru TV na nayo skuru ya Kemu ni umbite kwithirwa ikijamwa kugwatanira na kinya kwambiriria mutaratara yo kutheria tauni cietu aja kaunti ya Meru na rabetete na mbere kwithirwa bakianda kinya miti guntu mwanya ntubura bakuwa ni gutetheria kana kumenyera arira no mwandiki wetu Anteto MC Mwitonga na ukari Antonio na turetera ripoti iji. Antu kwena Arua Kemu ni ambiritie mubango jwa kutheria county juria jukumba kwithirwa jugitwa Green and Clean County. Untu buu ni bonekanitie buthongi na ni buria bukomba kuthongomia town iji bunene. Chuo cha Kemu TVET Institute tumekuwa tunashirikiana na the municipality of Meru katika kuanza shughuli ya beautification and greening of the county. Na tumeanza phase 1 leo na phase 1 ilikuwa ya kupanda maua karibu na the gate na ile environment ina surround the institute at the Kemu town campus as part of ensuring beautiful, green and clean Meru. Na leo tumekuwa na hii activity kama wanafunzi na walimu wa Kemu TVET Institute as part of closing our semester. Uratele na pia unavyoona wanafunzi wetu pia wamefurahia kushiriki katika upandaji wa miti na kutunza mazingira yetu. Alivyosema director, pia tumeanzisha muungano kama chama hivi ya Green Ambassadors ambao tutazidi kutunza mazingira yetu na kwa ubora wa afya wa mazingira. My name is Madam Judy Moria. I'm representing Municipal Manager Mr. Jotham Keremi and representing Meru County as Raj. Let me take this opportunity to appreciate this
these tasks that you have taken to make this town beautiful. And it's my prayer that we'll continue partnering with you all the time when you have these projects. And I'm very much impressed for making this town beautiful. Let's make this town more beautiful so that we become a city very soon. We are trusting God that the more we put more effort, the more we are going to make this town beautiful and also to become a city. Mbeta MC Mwitonga ngikuripotera Meru TV. Na tugitigana na ripoti na ndi mutegeri wa Meru TV na tina reo kiri gitumti kia bithatu na kia muthia kiri mantu jegie rugono rwa mwanya inya ya ikundi kuma ruterene rwa Bori. Ntukwena rwa mwandiki wetu wa Nteto Mwende nethiritwe akiwatanira na mutaalamu Faith Wairimu nara ombete nara niwe mwandikithia na mumenyeri wa ikundi ndene ya rutere rwa Bori West na retete na mbere kwithirwa agitariria mitaratara ya kwandikithia ikundi o amwe na mawatho kathumba jaraje thikiri ni thirikari ya kwatha ikundi. Faith akiaria ari obicine ya Sub-County Social Development netete na mbere na kwithirwa agitari na kuatewe na thomete mathina kathumba jaraje thero ya kiwithia ikundi na nara augite ati nibombete kwithirwa bakigwatanira gutegera ikundi bibi nibigukira na njirera byumba kwithirwa ibigiukira neo biragwa nikenda byumba gwita na mbere no mwandiki wetu wa Nteto Mwende wa Laibuni hari na rugono ru na njira ya mwanya na kureterete tu na njira indaja. Kiri gicunci kia tuke bithatu kia muthia kia rugono mwanyenya ya ikundi Bori nituwatanirite na Faith Wairimu nora ni mumenyeri na mwandikithia wa ikundi bia mwingi Bori ria iyikenera Gichomba Sub-County Social Development Officer. Faith na gutaririo ra ikundi bikari gicigo mbunge kia Bori ona kinya mutaratara yo kwandikithia ikundi amona into biria biendekana ni kenda ikundi otonya maukune ya thirikari. Majina yangu ni Faith Wairimu, Sub-County Social Development Officer Bori West. Ofisi yetu ya social development, kazi yetu ni mingi, huwa tuna register vikundi na tunazipatia certificate, na pia tuko na kazi zingine kama za Inua Jamii project, ile cash transfer ambayo inapatia the elderly na persons with disability pesa kila mwezi. We register groups when they apply for registration. Tunawapatia certificate, na what is required of them is to have a minimum of 10 members, to have a group constitution, na pia they apply for the registration. Wakikuja tunawapatia registration certificate within 14 days without being registered. Even if they have a group and they are not registered, it is not recognized as a group. And for them to access any service, they have to get a registration certificate. Now, for those who are registered also, I want also to advise them that what guides them is their group constitution. Now, also when we register them, they are under a Community Group Registration Act number 30 of 2022. They have to comply with that act. Na nonto ikundi kathomba bitomba weta na mbere burabi ambiririe Faith na kwariria mathina kathomba yaraya withashe ikundi Bori o kia botongeria winyange bo intobia ikundi ona kinyando gati atene ka member na tongeria zile ambazo zimefail ni kwa sababu ya poor management, because the leaders are not able to manage the groups. Now the reason why they have poor management is because of lack of knowledge, lack of information, where they don't allow our office or invite our office to go and train them. Some of them wanakaa kado, they don't want to engage our office. Na pia also accountability. Most groups hawana hiyo accountability. Some of them also have invested interest. So they manage the funds very poorly, and this leads to group conflict. So wakati unafika wa uchaguzi, hawataki uchaguzi ufanyike kwa sababu wanataka kukalia zile viti. So kunakuwa na conflict between the leaders and the members. So hiyo ndio imekuwa challenge kubwa kwa vikundi.
na kirigeria ria OBCA kuthiria mathina ya Faith Ariwa Bwonka gikundi kiandikithitwe ni bathiata iratongeria baraba kuremera OBC-ne ona kinya kuthiria andu amwe na kuthiatira baraba remete na marando ya ikundi bakarea. Ni wawe wakihusisha ofisi yetu, kwa sababu pia ofisi yetu inawasaidia kuensure ya kwamba their group constitution imefuatiliwa kulingana na vile walikubaliana ya kwamba the tenure of office is either 1 year, 2 years, so ikifika wanahusisha ofisi, nayo ofisi na ensure ya kwamba hiyo mambo imefuatiliwa. Pia wameongea kuhusu mambo ya balance sheet, pia tuna ensure ya kwamba imefanyika na members wameonyeshwa how their funds zimekuwa for the whole year. So hiyo ndio kitu ambayo inahitajika, na hiyo ndio kitu ambayo itasaidia vikundi kuweza kuendelea. Na sisi kama ofisi tunasaidia in conflict resolution, na that is when it has been reported to our office, because those who have conflict na hawakuji kwetu hatuwezi kujua, and conflict can come from any side. Inaweza toka kwa leaders waki conflict with the members, inaweza toka kwa members waki conflict with other members, inaweza toka kwa even the group itself wakiwa na conflict na some members. But those who have reported, wale wameweza kuripoti kwa ofisi yetu, tumeweza kuintervene, tumeweza kuwasaidia na tumeweza kutatua. Kuna wengine ambao pia wengine ni members ambao wamedefault kwa sababu these groups zinakuanga na table banking, wengine wameweza kudefault. So wakati wana report kwetu tuna intervene na wale members wanaweza kulipa those ile loan ambao walikuwa wamepewa. Wakati wako na any disagreement or differences in the group, let them report to our office. We are ready to help, we are there for them. Na nontonto bele batomba wetana mwito yomo baterekenie nyuma ya kuthiria mathina ya ikundi bikawatanira na wetana mwito yomwe. Mwende wa Laiboni gichunchi kia muthia kia ronoro mwanya. Mbaga sana mwende wa Laiboni nonto bwago turetera ripoti yu ya mwanya ya ikundi ura bietete na mbere kwithirwa bigitethukana gwitethia. Na ripoti ya mwende gatukinyithia muthia wa ndeto cietu gorobona arua ngagucokeria ngatho cia mwanya mutegeri wa Meru TV nonto bwa kwithirwa uria mona tukumakagita kara twambiririe na mwanka tomba kwithirwa atukithirikiria jau ni utukuthuranirite utuku bona arua kana monaniri wetu wa mathithio uri mwita Paul Ngujiri na ni ukambita Njeri wa Cheupe.